Maikanem, Apilin. Tinapalabas, nasakit tinagam ni Rina kini Ami, tagapuken kuana, winaswas ni Victor ti ayan ayat da. Kaya't asapulen ti balasang ni Ami tapno balaagan na. Kabayatan na, nang rugin tinaangay amisa iti San Isidro. Impadamag ni Bart kini Senyor Simon ti kaaddan ti padi iti ilida. Itagagayem, adto intituloy ti nobela tayo ana pauluan. Maikanem, Apilin! Wan senyor, at dagaya man padi dito'y San Isidro. Kasta gayam. Kat mataman tinmisa ita iti simbaan. Saan na mabalin da ito'y? Saan na mabalin, Bart? Awanan ti maramidan tayo, senyor. Sabagay, anya kumakanyak. Nodan padi dito'y San Isidro. San naklakid di akong traan, awan ti mapasamak at dakas ken kuana. Lakay, awan matan ni Padre. Ay na, kunakon ka. Ni Ismael, ti Pade. Isumat lagayap anapas na kamapan agkalap. Iti umay, makinisa. Ewan bakit? Isugayam ti padi ditoy. Ay nasaya ata. Ay nga ma, ayan nan ay. Awan matan. Ay alaki di agawitan. Baliwan tan tumanan ti umay. Ang mga numakumikum ita ni Padre Ismael. Ay, sabagay. Ala, inta nga ruday. Agawid tamutan. Kamaudyanan na, adan padi dito ili tayo, ma'am. Wen Ella, maragsakan na kiti dayta. Ismael Tobias tinagan ti padi. Dakkal ti maitulong ti simbahan iti umili, ma'am. Makatulong amang lawlawag iti panunot dagiti tao, kat agaramid da iti nasayaat. Podno dayta, Ella. Dito'y ili tayo, agrairan ti kinadakas. At da pa yun rebelde, kanda dumapay at ataw adakas ti panunot da. Ado dagiti agom iti dagakan kwarta. Ella. Sapay ko ma, tababaan ka ni Padre Ismael. Malawlawagan ti pampanunot ti taga San Isidro. Sapay ko ma, Ella. Ahon gayam, sa dino ti pagturungan ta. Amang ano kayat mo ang mapantamang restaurant. Sa kalpasan na, agatang ta iti masapsapol tayo iti mansyon. Kan kayat ko kumang igatangan ni Victor iti masapsapol na iti kampuda a soldado. Sige ma'am, da kayo latta ti matungpal. O sige, pumanaw tangarutan dito'y simbaan. Mapantan iti tiyendaan, Ella. Awanan tattaw dito'y simbaan. Ngam nakalukat latamag ti simbaan. Wan nga rod, boss. Nalpasan ti Misa. Iso apim banaw dan. Tingata padi. At tangata di taunag. Mapanta kita na, boss. Sige, umay ka. Umunig ta dita simbaan. Boss, ang mga no kayat mo ti agkaralag. Agparintumang tamat di taunag Ano niya? Agpakawan tamat ti tinagbasbasulan ta. Sumardan kan. Boss, awan mo tao diti unag. Wangarad. Ayan nga tatipadi. Talagang awan tao diti unag, boss. Rumwartan. Sige, rumatan. Agsidawak ita iti gunggunay mo, iha. Nakaporpormal ka pa yan. Kasla jak masirayan ti isem di tarupam. Mama, Agsansanay ka pa yan nga agpaltog. nalaingak a pumaltog, mama.
Ngam kayat ko tiyag sanay. Aguray ka, iha. Apay ngagsansanay ka. Adda tao akayat ko, apaltukan. Asido. Asido na ita at tao, iha. Tinangagaw itiragsak ko. Anya ti kayat mo asawan. Ti babae anangagaw itiragsak ko. Kayat ko apaltukan. Ne. Agsidawak at talagakan ka, iha. Awan ar-aramidak adakas iti padak atawa. Nasing patak iti padak atawa. Ngamtsak kayat ti maagawan. Ti kukwak, katrumbang laang nga agpay kanyak. Saanan amabalin nga agawan ti sabali. Padata, iha. Kasta akmat. Ti kukwak, kat kukwak laang. Sana rumbang nga agawan ti sabali. Mama, At dapat gayam ugalik at tinawid mo, iha. mama, Apay, iha? Anya nga minti inagaw dakad ka. Iba kam, bareng matulungan ka. okay lang, mama. Saanan anaskan at tulungan dak iti daytoy abanak. Kabailak daytoy. Bay andak laeng nga aggunay iti kabukbukudak. Ala, addakan ka dayta, iha. Ngam, no kasapulam to titulong ko. Bagaan naklaang, iha. Mangbay, kaano ti ipapanyo iti kuta dagiti rebelde? Apay ka di, ma'am? Apay ang damdamagin niyo? Kayat ko ti sumulat. Ti ko na nitungan, rebelde kano ni Ami. Ha? Imbaga na ti kasta? Wan, ni Ami gayam ti dandani ng patay kankwana. Wan, ma'am. Kayat ko ti sumurat kada kayo. Takasaritak ni Ami. Ma'am Rina, di kaya agdardara sudos. Gapulang ka ni Victor, isbayon ti biyag nyo. Anya, Napagad ti mapanitik ko ti rebelde, ma'am. Kan may saan mi nga mo ti direksyon na mapanitik ko da? Narigat ti bastag sa ba, ma'am? naturad ka kadi, wano takrot ka, mangbay. Ha? Karkaritan naksakit di da ito ya. Kaslad da kabagalan na itirangat. Oh, apay ana pa ulimak ka? Ma'am Rina, sana kaskarina ti umadag iti kabakiran. Napagad. Saan na kun alapdan, mangbay? Kayat ko amakita ni Ami. Ket no maikanak iti gundaway amang patay kan kwa na. Patayak. Aniya? Apay ngimbagam kini Ma'am Rina ti may papan kini Ami tongan. Agragot kit di na mapanitikuta dagiti rebelde. Kaya boss, kaya't nangarod. Basol mo pa no, dan tumapasamak kan kuha na adakays. Aniya? Naging lalaing ba't ita? Di bayam. Tungan? Bayam asumuro to, boss. Takitain tamantilaing na. No, agsarsarita ni Ma'am Rina, kasla kabailan na ti lumaban ka nagiti rebelde. Iso nga roda di mo kumaimbagbaga ti may papan kini Ami. Tamay sagmak lang. Basol ko pa'y. Tungan? Boss, kaya't nakano apatayin ni Ami, iso abayamon. Tapno mapadas naman ti pumatay. Aniya? Manang Ami, adda kagayam diti ponda ito'y dakkalakayo anak katugaw. Kunak no sa dino tinapanamon. Sapsapulan na, Rosa.
Kuna nga ni Manong Lando asapulan ka. Gaputa di na kamot makita. Tagayam, adda ka la ditoy. Siguro, agpampanunot ka manan dito anya. Well, Ni Victor ti pampanunutam? Agsubli-subli ngamin iti lagip ko, ti panangarakop na kanyak iti nairot. Kat kunana nga ay ayatan na. Mas daawak matkan ka ah. Imbaga na lang arudan nga ay ayatan na ka. Ngam tinalikod ang pailaan. Rosa, Ornusam kit din ti amin manang ami. Ay ayatan na kaaging ga ita. Isong awanan ti raso na di mo aklunan. numaamuan na nga aglamlamangak diti bantay. Sigurado akang maganak, kat paibalot na. Anya? Apay ko ma. Gaputada tayo diti kuta. Makunan a rebelde tayo. Kat ti rebelde, kabusor tilintag. Ano pandag iti soldado. Kat paibalot da. Iso nga awan matla ti serbi ti ayat ni Victor kanyak. Gapo, takabusor na. Tenyente, ada yung tinaturong ta. Awan nga rod. Dito'y abanda tinang surutan ta idi kadagiti rebelde. Ngam di ta ida nakita. Kuna tay baro nga anak tila kay anapaltugan. Mabalin adi to'y abanda ti kuta dagiti rebelde. Dito itapay lang, tenyente. Agpaliw tipay. Ti larga bista, usarek. Ha? Tenyente. Adda makita kiti larga bista. Dua lalaki. Magmagnada. Anya? Daytoy tenyente. Kitaan nyo iti larga bista. Huwag ngagpaiso. Surutan ta ida, Riliera. Dayjay, nailingadan. Surutan tala ta ida. Wen tenyente. Apay nga dataw ditoy. Kat kabambantayan. Manganot na nga ta. Surutan tala ta ida. Tapno maamuan tati kinasya sino da. Tenyente. Talaga nga ada yung tinatulong ta. Rumit akabakiran ng dito eh. Wanyarad. Kat dagiti surusurutan ta. Nagpukaw dan. Saan tan ang nasiputan tinagturungan da. Kita am, Riliera. Asok na dyan. Huwag nagpaisa. Tenyente. Saan nga ta di ta abanda ti kuta dagiti rebelde? Padasan tati mapandita. Ngam agan nagta. Tenyente. Kita iti babati ayanta. Naggato akalapaw. Wanyarad. Kaya't asawan day ta. At daging dag ditoy. Ngam, sino nga tadagita? Apay dito'y nasulinak adiso ti ayanda. Iso day tuyen ti kuta dagiti rebelde. Tenyente. Agpaliw tapay. Pankanta na imbag ti amin. Babaan ti larga bista. Makita na imbag ti aglawlaw. Tenyente. At darimor iti may sa akalapaw. At dapaltog na. Kita akman. Dahito tenyente. Adda ka kadwa ti lalaki. Kat pasigda na kaigam iti paltog. Kaya't asawan na ita. Apod no, a rebeldeda. Di kaya tignay, iti dakas. Tenyente,
Paltog, tinakatungog iti likudak. Dax dito yan. Nga tayo sa kiti imayo. Teniente, kasanoitan. Kakano! Rumal kayo, dito naglambangan niya! Kumagan niyo na gito, yung lalaki! Ispiyata gito! Pudno a rebelde ti adda dito Rilera. Wenyo, teniente. Nagtangan akong dito nang makatanda katata. Aganos ta. Ngam alerto talay. Dita itulok apatahin datalatan. Wen, teniente. Anya din, Jay. Babae. Teniente. Anya tiar aramidin da iti deja babae. Kasimat. Nalabi pa dito. May isa babae. Nakadanon dito. Kadwada nga ta, teniente. Jackpot siya nakadwada. Ang mga noinyig da dito'y kutada. Tapno pagliwliwanda. Anya. Sino kayo? Apay, nakadanon kayo dito'y kutami. Kabsat. Saan kami adakes at atawa? Manganop kami. Dahil tatipod no kabsat. Manganop kami. Apay nga rod nga dapaltogyo. Sagaysa kayo, pay. Aramaton mi para iti ayop ang makita mi. Jackpot charn. Ispiya kayo, anya. Saan, Kabsat? Kat, pakawanan da kami kuma, no imadak kami dito'y kutayo. Saan mi nga mo ako tagayan dito ayan mi? Ti kunayo ka di katpatyan mi ti bagbagayo. Ha? Naibaon kayo amang paliw kada kami. Saan ka di? Nagbidbot ka, Kabsat. Patsenda kami kumakabsat. Manganop kami lang. Dahil talang ti pagsapulan mi. Aganop, tapno at daila ko mi kadagiti mayat agumatang. Kat iso pa apagbiag ti pamilyami. Saan kami adakes at tao, Kabsat? Iso arok atan da kami kumaditoy. Kat palubusan da kami nga agawid. Saan nga mamalin? Matay kayo. Ha? Matay kayo! Anya ti mapasamak kada Victor kan Rilera. Gagayem, di uliwan na denggan tituloy tinubela tayo na paulwan. May kanem apilin. Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. May kanam apilin!